Kristuaru orek perine Renameni Kristuaru orek perine Renagape inu eru Aiku matape wa nagema Inoru ore Renagape inu eru Aiku matape wa nagema Inoru ore Pacawa jadi kan nyemanya tari dia masih jima tau tu pauka dia nya vina manui dai ni na nyema tupa nari dung kita guna na ina dia ta mana daun ane wana na ina nyema tupa nari dung ta daun wana i tupa nari dung ta daun wana i ta daun wana i dauba ta daun wana i ta daun wana i dauba ta daun wana i Ni mata nawaca teve versículo no e Mateus capítulo 4 vai mati versículo 16 vai nya matinha o povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e uma luz brilhou para os que viviam nas regiões escuras da morte. Yang percaya nya Biblia mater te jama va ni banyak mai ka ni ere nema tu pana nema ni oma I ja te java ni nya ma ja oma dawe ta tu pana ni ja oma ni ma oma ringe ta nya ma vi ci je ma ta ja te oma ma ci friends kan na te dau ta nge ta igreja gu nya percaya ni igreja ta ni kata ngone tanggung ta nggak tahu mata ke nau tena ngopet jadi nye mani to pana ta na gu ba en nye mani na nye ma om nya percaya ni ta nya view ta chop na ta igreja Pacar nengge pacar cage korir na peta nenggu Tu panaru ore pe manuci u Moisi pakori Tau macamu Rengeju chona oreta Gungu mana tautaku Pacawa jadi cawa nikah cawa gare ante mo perera azero ni chamare eka ci kare vai kere tan kici je mage ba bungere na mama ge nyore papa noe je mare vi itu panare ini kan igreja itu panare igeti na nye ma tori tie mare Nina chi na manggu indah tarik kodi ja ai ja tak yang le cucu Tau macamu rengeju chona oreta gungu mana tautaku Tau macamu no magai pacawa jadi cawa gari sai fidel ha mo si chau kari ngok na ka chi cái này thì về cái là cái ngộ cái là cái dạo cái là cái để nhảy cũng mà đi nhà đúng cái nhà tu pana cái đã yên á mai rồi nhà gu mà jadi vi até sábado mana ngau rồi nhà na cái pura cái na akari mai rồi ni tai cái na pura cái tai cái gu mà nhà ta cái na tai cái là ngô cái na cái gu cái ngô này cái nhộ pura cái là ngô cái để nhảy mà cái mà gu cái sábado anh chỉ ga pura keta na kai tu panari ore cinna akna tira mai principalmente nori ona ge nori oi ge nori cho ni ge nai mà chỉ cái to mà chỉ cái na này từ ge nye mà ni na kana pura ke tu panaki da nya ne mai Tau macamu rengeju chona oreta gungu mana tautaku Tau macamu Guka semana gu jadi vi jadi taret an jadi tame jadi anu ate jika ku sábado gu tak da iya ne mai dongere na pura ke na ne va po wa re pe ne va ge to ma chi gne mana e ge da iya ne mai
Thì nhé cái vị mày nhá. Nó là pura kên ta đầu nhá, nà này nụ. Nhà thì vị đúng là pura kên. Nhưng ta đầu tao nha mà vẽ nhé mà ra nhà chỗ ní. Đó mà gọi bắt tầng. Đó tao này. Giờ thì đúng cái. Ở đây gọi bắt tầng nó quỳ là này. Nó là gọi cái này. Nhà gu mẹ tác nhà là nó là mai luôn nha tu pan aki cái. Để nhà mà cả nó mẹ chứ. Tao macamu, tao macamu, retu chona oreta, gungu mana tautaku, gungu mana tautaku. Tao macamu, retu chona oreta, gungu mana tautaku, gungu mana tautaku. Tao macamu, retu chona oreta, gungu mana tautaku, gungu mana tautaku. Gare ora nikah, mari tanah itu jadi bijar tanya tanah jadi angkum sejika tu sabado. Ne saya jawab ni pura ke, nare saya tiga na naguring, kena kepege, di jomoege, buka je kita jomai wei Indonesia. Mati. Tao macamu, retu chona oreta, gungu mana tautaku, gungu mana tautaku. Tao macamu, retu chona oreta, gungu mana au, gungu mana au. Nghe có cái na, nó mà cái phà chó này cứ, nhá bé đây là tao quá cứ na bé tần chắc cả cứ. Mò na giờ đi ngủ này ta chỉ đi nghe, qua này khi ta ngủ cái nhiều đã tại đây là cá tôi đi có mà đại bé lên, ngủ đi bay rồi vậy na. Nghe vui của ta vì chơi cứ. Dá numa da pema ideia. Eu quero saudar a todos vocês nesse dia em que estão todos reunidos, procurando os caminhos da catequese entre uma cultura como é a ticuna, que é tão grande e abundante na nossa diocese. Eu também quero participar dessa grande caminhada e colocar-me a serviço para que a palavra de Deus possa ser também vivida na cultura ticuna, porque nós temos que viver o Evangelho lá no povo que Deus nos colocou. Então, parabéns, e a gente espera devagarzinho ir também introduzindo em meio de vocês e caminharmos juntos e fazer que o reino de Deus também floresça entre o povo ticuna. Doente.